Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kelima halaman pertama. Ada di Nilia di Serang, Banten. Silakan Mbak Ni. Taud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Iya, silakan. al Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Dihentikan jadi al alhamd. alhamd Alhamd walhamd walhamd ma'alhamd ma'alhamd bilhamd bilhamd lakalhamd lakal hamd wal asr wal asr wal fajr wal fajar bil fatihah bil fatihah. bil Oh Fatihah iya, panjang ya. Tenang, bil Fatihah. jangan takut duluan kayak Yani kalau ngaji tuh Yani nggak pernah takut sama saya karena dia yang ini. Tenang aja. Bil Fatihah. Kemudian Fil kitab. bukan bil, ini fil. Iya, Nah, fil. fil ya. Mulutnya Ah, kurang ini ya. jadi kedengarannya kayak bil ya, fil kita. Airnya belum banyak, diairin lagi. Fil kita. Ngaji sampai dua galon ya, Masya Allah, Masya Allah. Aduh, ayo. Fil kitab. Fil kitab. Bil Islam. Bil Islam. Iya. Bil Islam. Wal iman. Wal iman. Kemudian. Wa mara'atuh. Wamro'atuh Wastaghfiruh. wastaghfirah Wa waqtarib. waqtarib. Kemudian yang ini ya. Bismik. Bismik Mal qari'ah. mal qari'ah Wal adiyat. wal adiyat Bil marhamah. bil marhamah Fil ard. fil ard Fil ard. fil ard Alal afidah. alal afidah Fil jahim. fil jahim Lil kafirin. lil apa Ah, lagi lagi lil. lil lagi Emang kedengarannya apa? lil Lil kafiril coba lagi kafirin. coba Lil lagi. kafirin. Itu benar tadi muka dengannya bukan n ujungnya apa gitu ya. Ah, Malum lah yang ketakutan jadi mulutnya kadang-kadang nggak buka. Lil kafirin kemudian wal musyrikin. wal musyrikin. Kemudian ini sekarang biasanya yang megang yang nulisin jadwal kan Rahmah. Rahmahnya baru pindah bos kerjanya. Jadi dia jamnya gimana gitu nggak ada jam. Sekarang yang ngatur jadwalnya yang nulisin Bu Patona. Jadi kalau minta jadwal sama beliau nggak usah marah-marah ya. Aku kayak Biar gini aja lah.
Nah, Yang ya, kosong aja. ya udah nggak apa-apa gitu juga boleh. Ya nggak masalah, boleh. Itu pokoknya kalau ada woro-woro kosong ambil gitu ya. Ya. Maktasabat. Ini matobi'i yang jadi pendek karena ketemu huruf mati. Ya. Maktasabat. Maktatalu. Maqtatalu. Fil art. Fil art. Sayubtilu. Sayubtilu. Wa maqami. Wa maqami. Wa bil akhirah. Wa bil akhirah. Minal ghait. Minal ghayz. Wal afidah. Wal afidah. Muj'inin. Bukannya mul, zal, Oh mul, iya. ya, ya. Mud'inin. Mul'inin. Wisyawah. Gisyawah. Kamu pernah kenal Yandra Cilengsi nggak? Kenal ya? Nggak Iya, kenal juga. kayaknya. Nah, Tapi ya karena dia kan kami nggak pernah udah pindah. ngobrol. Dia udah pulang dari Taiwannya. Sekarang dia sibuk, Pak, dia belum bisa ngaji, sibuk katanya. Masya Allah tuh ya. Kalau lagi di Taiwan masih malah bisa. Kalau udah pulang ke Indo sibuk ngurusin bapaknya anak-anak, katanya sama anak-anaknya. Ya gitu deh. Terus Oh, udah kamu pulang. juga udah pulang, udah ke Cilengsi. Asalnya Aku kan kenapa? kamu nggak kenapa-kenapa, kan sibuk sibuk juga kadang-kadang ngurusin kucingnya. Ngeong-ngeong. Insya Allah. Terus Yang mana, Pak Ustaz? Gisyawatun ini ya. Iya. Bisyawah. Gisyawah. Ini diberhentikan apa? Iya, kalau ikro 5 kan diberhentikan. Betul, 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 betul. Tadi sih Mau, dibilang jangan hah? jangan galak, saya jadi bingung nih. Padahal nggak galak. Wah bilang jangan galak, emang saya galak. Saya Memang. udah dirantai, udah ini, nggak galak lagi. Yes. Mu'jizin. Mu'jizin. Minal musyrikin. Minal musyrikin. Wa ma'wahum. Wa ma'wahum. Bil mu'minin. Bil mu'minin. Wa mau'izah. Wa mau'izah. Fi tughyanihim. Fi tughyanihim. Wal asal. Wal asal. Kemudian. Kamishkah. 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 Oh iya Benar. iya. Ini Benar. panjang pada asli. Fihasmuh. Fi hasmuh. La tu'akhizna. Lanya Oh panjang. iya. Mulai deh. Aduh. Tenang. Ulah ditiupan, jangan ditiup-tiup, mic-nya emang panas. Enggak, saya niup Pak Ustadz biar enggak panas. Masya Gitu. Allah. Pikirannya setan apa jin ditiupan. Enggak, ya Allah, tolong. Tolong. Aduh, Enggak. Pak aduh, Ustadz aduh. mah kejem banget sih ngomongnya pakai acara. Gitu. Aduh, ayo itu jangan takut ah. Masya Allah. La tu'akhizna. La tu'akhirna. Gufra. Gufranak.
Pendek. Ghufranak. Ghufranak. Ya, pinter. Udah jangan dipuji Pak Ustadz, nanti digua-brukin lagi. Enggak. Biasa aja pengen dijatuhin. Nah. Iya, digelindingin. Amina. Jadi hentikan. Amin ya. Ini madari disukun kalau dihentikan. Yuk silakan. Amina. Gimana nih? Amin. Amina. Dihentikan jadi amin. Amina. Amin. Iya. Kemudian Nasta'in. nasta'in. Muhtadin. Muhtadin. Ainal yaqin. Ainal yaqin. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Kemudian yang ini. Yakzibun. 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 Mustahzi'un. Mustahzi'un. Mu'ridun. Mu'ridun. Muslihun. Muslihun. Fil uqad. Pendek. Hah? Pendek. Oh iya. Fil uqad. Fil uqad. Gitu ya. Bagus. Fil uqad. Fil uqad. Kemudian. Idza hasad. Idza hasad. Yang ini. Aduh. Ya. Pi aduh. Nggak ada pi aduh ini mah. Ketemu lagi sama itu. Aduh. Oh. Dod. Fi tablil. Fi tadlil. Fi tablil. Jangan dikolak-kolakkan ya. Do. Walau dolin. Fi Itu tablil. susah Pak Ustadz. Itu susah. Fi Kenailah. Fi tadlil. tadlil. Fi tadlil. Wela. Tukan. Aduh. Fi tab. Do. Fi Fi tablil. Do. tad. Do. Fi tadlil. Fi tablil. Ashabil fil. Ashabil fil. Ya, telefon. Ditiupan nih orang, aduh, Masya Itu Allah. aku disemutin. Oh, manis berenan itu. Hah? Miknya. Yakhtalifun. Ashabil fil. Kok jadi ke situ? Kan Yang tadi mana Pak Ustadz? yakhtalifun, yang bawah, paling bawah. Oh iya. Eh, eh. Ya, telefon. Yakhtalifun. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Kemudian, nih panjang lumayan. Ya tenang ya. Ya. Kayak dukun, niup-niup. Tarik nafas Pak Siapa? Ustadz. Oh, tarik nafas. Ayo. Masya Allah. Wakau. Wa qaumuhuma lana abidun. Wa qaumuhuma lana abidun. Wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma bainahuma la'ibin. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Kemudian Kadzalika nazzil muhsinin. kada kada kada
Kadzalika najzil muhsinin. Kemudian Wahum la yash'urun. wahum la yash'urun. Kemudian Hum fiha khalidun. hum fiha khalidun. Kemudian Fil azabi mushtarikun. fil azabi mushtarikun. Malakum la tanasarun. Malakum la tanasarun. Wa aktsaruhumul fasikun. Wa aktsaruhumul fasiqun. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. A'lamu ma la ta'lamun. A'lamu ma la ta'lamun. Min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Kemudian Zul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Kemudian Wa tawasau bil saw, saw dengan saw. saw wa Shopping, somai, tawasau bil marhamah. Wa tawasaw bil marhamah. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna dzil autad. Pinter ya, Masya Allah. Habis Siapa guru dulu 5 atau apa 6 gurunya? ya? Habis guru ustazah ke rumah 5 apa 6 itu ya. Pinter, Masya Allah. Ya, Kan Pak Ari ngajarin. ya saya mah ibarat itu mah samperan lah. Itu bukan yang utama. Ayo, feel fulfill. Fil fulkil mashhun. Fil fulkil mashhun. Wa nahnu lahu muslimun. Nah, suaranya dilepas satu. Itu engap kalau begitu baca. Emang Wanahnu lahu. takut ya Allah tolong. Lu minum Jangan dulu lah Pak Ori. takut. Jangan takut. Ya, tenang aja. Salah jangan lagi belajar. Salah juga ada gurunya nggak apa-apa. Kalau yang nggak ada gurunya, gurunya setan. Iya. Wa nahnu lahu muslimun. Kemudian Fama lakum kaifa tahkumun. fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. La yuflihul la yuflihul kafirun. La yuflihul kafirun.
Huwal husranul mubin. Huwal khusranul mubin. Bila. Bil akhir. Apa tuh? Oh. Bil akhirati. Bil akhirati hum yuqinun. Bil akhirati hum yuqinun. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sanasimuhu 'alal khurtum. Sanasimuhu 'alal khurtum. Waalaikumsalam. Ya, ada Bu Lis California ya. Ada Bu Glenn, ada Bu Yani, ada Bu Siti Zauyah, ada Bu Smiati, ada Ratnah, Bu Ratna Ghazali, ada Mama Fikri, ada Bu Indun, ada Mbak Erni, ada Bu Sarna, ada Nilia. Nilia yang mana ya? Saya hadir, Pak. Oh, Nilia. Alhamdulillah namanya Nilia, bukan Nilir ya. Kalau liar kan pusing. Oh ya, teruskan. Terus. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Makanu bihi yastahzi'un. Makanu bihi yastahzi'un. Wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Humul yawma mustaslimun. Humul yawma mustaslimun. Siratakal mustaqim. Siratakal mustaqim. Kemudian ini abadan juga dihentikan abada. Ya. Abadan, abada. Abadan dihentikan jadi abada. Kemudian Yaumal qiyamati wazna. yaumal qiyamati was. Ya Allah, emang kayak gitu suaranya? Iya, soalnya di dalam. Kalau ngomong kok enak, tribalnya ada, bassnya ada. Ini bass semua. Coba ya. Kok belum lepas ya? Lepas kan ada lepas. Gak usah takut ya. Yaumal. Sudah pancing Yaumal kencang. Yaumal qiyamati wasna. Lepas. Yaumal qiyamati wazna. Iya, wasna. Udah lumayan. Terus. Wal adiyati dobha. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha.
فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا بالأحسرين أعمالا بالأخسرين أعمالا يحسنون صنعا يحسنون صنعا كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا وزدناهم هدى وزدناهم هدى فسوف يدعو سبورا فسوف يدعو ثبورا Iya, ثبورا nya belum keluar. iya, ulang ya. Oh, Fasaufa yad'u subura. itu mah masih sin thubura cedak. Iya, iya. Tuh kan, Pak Ustadz, maaf tuh refleks kalau ketawa. Nggak apa-apa, emang kenapa? Nggak apa-apa. Ya, Fasaufa yad'u subur. Cedak, cedak. Subur. Fasaufa yad'u subura. Iya, kemudian. Wa yasla sa'ira. Sodnya wayas. Wayas. Wa yash. Wa Wayas. yash. Jangan ada Ulang, Pak Ustadz. anginnya, jangan dimonyongin, jangan di Gimana? wayas. Wayas. Somai, Wayas soto, solat, somai, wayas. somai. Biasa aja ringan. Wayas lah. Wayas Wayas. la sa'ira. ويصلى سعيرا kemudian ini yuk aniyatin jadi aniyah kalau dihentikan tak marbutah ya Aniyatin. Aniyah. aniyah kemudian Tasla naron hamiyah. sod tos tos la naron hamiyah tus komin Tusqa min ainin aniyah. tusqa min ainin aniyah Lisa'yiha radiyah. lisaiha radiyah La tasma'u la la tasma'u la pendek tasma'u fiha laghiyah. la tasma'u fiha lagiyah Malam tuhit bihi khubra. malam tuhit bihi khubra Bihadzal hadisi asafa. bihadzal hadithi asafa
Manahnu. Ma nahnu bimustayqinin. Manahnu Ya Allah, emang belum berubah. bimustayqinin. Aduh, minum lagi lah Pak Ustadz. Ya sok minum. Kalau ngomong bentes jelas. Kalau baca Quran ketahan. Manahnu bimustayqinin. Ada alasan buat minum. Ya, ayo sok minum yang banyak. Habis minum ke kamar mandi terus. Wah, Wahuwa Wahuwa khair khairul wahuwa khairul hakimin. Wahuwa khairul hakimin. Kemudian. Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Fir'aun wa thamud. Qalah. Idza waqatil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Lai- Laisa. Laisa liwa laisa liwaqatiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Haha. Bedakan hak kecil sama gede ya. Kemudian wal qamaru. Wal qamaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Wa wadu'al mizan. Wa wada'al mizan. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'ak Fa'aktsaru fihal fasad. Yudha'afu lahumul azab. Yudha'afu lahumul azab. Wa tadhakuna wa la tabkun. Wa tadhakuna wa la tabkun. Dzalikal khizyul azim. Zalikal khizyul azim. Kemudian. Makisina fihi abada. Makithina fihi abada. Hal yastawiyani masala. Hal yastawiyani mathala. Wa huwa bil ufuqil a'la. Wa huwa bil ufuqil a'la. Fahasa Fahasyara fanada. Fahasyara fanada. Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Kemudian fartaqib. Fartaqib
hum wastabir Fartaqibhum wastabir. kahashimil muhtazir Kahashimil muhtadir. wa namariku masfufah Wa namariku masfufah. wa tawasau bil marhamah Sau, jangan sau. Watawasau. sau Sau. Ya. wa tawasau bil marhamah Watawasau bil marhamah. Kemudian yang ini. Ya la abudu ulaika. Yang bawah aja. la a'budu ma ta'budun La a'budu ma ta'budun. ulaika humul muflihun Ulaika humul muflihun. ala atharihim yuhra'un Ala atharihim yuhra'un. wasalamun alal mursalin Wassalamun alal mursalin. ulaika ala huda Ulaika ala huda. makisin hah oh Ya, benar. makisina fihi abada Makithina fihi abada. alam naj'alil arda mihada Alam naj'alil arda mihada. bihadzal hadisi asafa Bihadzal hadithi asafa. Ya, min awliya. min awliya Min awliya. ulaika humul kafaratul fajarah Ulaika humul kafaratul fajarah. la ilaha ula'i wala ilaha nggak kuat Pak Bagi Ustadz. bagi dua aja. Bagi dua. La ilaha ula'i wala ila. Nanti dari wala ila ya. La ilaha ula'i wala ilaha Mm-mm. wala ilaha ula La La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Iya, makanya harus banyak olahraga pagi, lari pagi. Ini huruf guna ada dua, nun dan mim bertasydid. Jadi kalau ada sida itu seperti ada huruf mati satu, huruf hidup satu. Tapi di guna ini nun dan bertasydid, nun matinya seperti banyak karena ditahan. Ditahan 3 ketukan, 3 harokat. Dengung ke hidung. Yuk, inna, anak, anak. Ya silakan. inna Mm-mm. inna Iya, ana anak, anna anak, ama ama, am ah iya, ama, ama mm-mm. amma Ama, amma. Kemudian innahu
Innahu, Innaha innaha. Kemudian ummuhu ummuhu. ah oh Benar. satu-satu Ummuhu. ya Ya apa-apa. Sok, dua-dua. ummuha Ummuha. Mau satu-satu, mau dua-dua boleh aja ya. Terus? enggak kirain sama kayak yang di atas itu Pak. Oh gitu. Ya boleh. Buat Nilia apa sih? Nggak boleh ya. Silahkan terus aja. Aduh. Orang yang cepet marah, cepet ngambek, cepet baik. Ya, terus Indahum. Udah dicandain masih aja gemeter. Mana ini Hmm. teh? Ya, in Indahum. Indahum. innahum kan innahum kanu mujrimin Innahum kanu mujrimin. wa inna ilaihi raji'un Wa inna ilaihi raji'un. Kemudian summa adbara yas'a summa adbara yas'a. fa innal jahima hiyal ma'wa Fa innal jahima hiyal ma'wa. Kemudian labithina fiha ahqaba labithina fiha ahqaba. Kemudian hada ya, hada'iqa wa a'naba hadaiqa wa a'naba. inna hadhihi tadhkirah Inna hadhihi tazkirah. summa amatahu fa'aqbarah Thumma amatahu fa'aqbarah. Iya, udah pinter ah. Ya satu lagi nih. Tapi cepet ya, Bu Sarah tadi lama banget. Ini udah cepet, udah lumayan. Tinggal hutang dod. Sama apa tadi hurufnya yang susah tuh? Dod sama sa masih kadang-kadang. H kecil sama H gede kadang-kadang bias. Kadang-kadang sama. Nun mati atau tanun ketemu nun dan mim idgham biguna. Ayo, khairun nisa. khairun nisa Khairun nisa. mimma Mimma. kok suaranya gini sih ya Allah tolong Kenapa denger lagi suaranya? malu Ngomong sama ngaji kok beda ya. iya kenapa Kalau ngomong bentes jelas. Kalau ngaji itu agak-agak ketahan. Nanti dengerin rekamannya nanti. Lepas aja latih ya. Jangan takut salah. Biarin aja ya. wa ma lahum min nasirin Wa ma lahum min nasirin. huwa fi dolalim mubin Huwa fi dhalalim mubin. ala siratim mustaqim Ala siratim mustaqim. summa dammarnal akharin Thumma dammarnal akhirin. qalilam ma tashkurun
qalilan ma tashkurun. Qala innakum makithun. Qala innakum makithun. Liyuqda ajalum musamma. Liyuqda ajalum musamma. Itu ya maksurah ya. Ya pengganti alif. Walaupun fisiknya iya tapi ini alif. Musamma mad iwad. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Dan panjangnya satu alif. Aimat tobi. Inna kaidi. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Walan nu'jizahu haraba. Walan nu'jizahu haraba. Fakuluhu Fakulu. hani. Fakulu. Fakulu. Faku. Faku. Fakulu. Fakulu. Fakuluhu hani mari'a. Fakuluhu hani'am mari'a. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Khusyubum musannadah. Khusubun musannadah. Aduh. Khusubum Shin. musan. Khusyubum. Khusyubum musannadah. Khusyubum musannadah. Alhamdulillah banyak kemajuannya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tinggal kau latih suara lepasnya ya, masih ketahan. Ada salah-salah dikit, biasa lagi belajar. Tapi sudah banyak kemajuan ya. Alhamdulillah. Makanya jangan suka ngambek. Kan gak boleh. Jadi sekali-kali manusia boleh marah kok, Nggak boleh ngambek kesel. Pak Ustadz. Cuman Iya. diledekin mulu. Oh gitu. Kasihan deh. Mm-mm. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.